Lakhipuronline puthokchaba September ki tang 8 irai numit ki Khomjinba Pao tabirase. Ahanbada maroiba Pao. Pradhan Mantri Narendra Modi na ngarang numitangda Rashtrapati Bhavan dagina India Gate jobagi lambi asibo kartebba pathana mingthonduna lambi asi Pradhan Mantri na ngarang hangdokre. Self assessment form submit tobagi matangda Silchar gi MLA na akan bawai sijanababu Aam Aadmi Party na yaningdaba phongdokre. All Manipuri Muslim Mairapai bi Sangstha gi anisuba mapok common thorom lakliba September gi kunmathoi Pailapul Community Hall da pangthoklagani amasung Kabi Laitan Them Ram Singh gi marfutara mapan suba mapok common thorom pangthokre. Haujik mapungoiba Pao tabirase. Pradhan Mantri Narendra Modi na ngarang numitangda Rashtrapati Bhavan dagi India Gate jobagi lambi asibo karteba pat haina mingthonduna lambi asi hangdokpagi tharoma mangarang pangthokre. Adungai 1913 da Delhi Darbar gi matungda Britain gi ningthau King George V pu ikai khomnaba utuna lambi asi King's Way haina mingthon kibani. Bharat na ningtamlaba matungda lengakna lambi asibo Hindi da Rajpath haina thonki. Thorom asigi matungda Prime Minister Modi na India Gate ta Netaji Subhash Chandra Bose ki hologram ki statue amasu maikum hangdokhe. Self assessment form submit tawdaba Silchar miyam gi mathakta ain gi oiba thabak lokatkani haina Silchar gi MLA na akan bawai sijanaki hairaduna Aam Aadmi Party Kasar Jila Committee gi mihut kangbu singna janingdaba phongdokre. Pao gi mifamda ngarang mihut kangbu asina Miyam gi vote na MLA oirakpa makhoi miyam gi manakta lepkadabani adubo masigi onna tainabada miyamda akanba wahai sijanabasi tawroidabani. Silchar miyam gi mathakta municipality gi tax changwangna lauduna awaba mayoknariba miyam gi manakta Aam Aadmi Party na matam chupada lepkani haina phongdokhe. জনপ্রতিনিধি পাবলিক উনাকে ভোট দিয়ে নেতা বানিয়েছেন পাবলিকের কাজ করার জন্য পাবলিকের স্বার্থের জন্য পাবলিকের ভালোর জন্য উনি যে বলছেন যে যে এর বিরুদ্ধে কথা বলবে উনার বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে এটা কোনো সময় এইরকম উনার মুখ থেকে যেগুলো বাক্য বেরিয়ে এসেছে এটা কোনো মেনে নেওয়া যায় না। ওদের স্বার্থের জন্য উনারা বিধায়ক নির্বাচিত করেছেন আর উনি উনাদের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থার কথা বলছেন। এখন সময় ছিল যে উনি জনসাধারণ হয়ে যে ট্যাক্স কম করার জন্য কথা বললে মানুষ উনাকে নিশ্চয় সম্মান করতেন কিন্তু এই All Manipuri Muslim Mairapai bi Sangstha gi anisuba mapok common thorom lakliba September ki tang kunmathoi Pailapul ki Community Hall da pangthoklagani. Wafam asi hokiba August ki tang 19 Joypur Raja Bazar da Rezauddin ZPC Lakhipur East Anita Devi amadi ZPC Udarbon East Vijayata Mahatona mathangsina President Chief Guest amadi Guest of Honor oina pangthokiba lubasigi mifam amada lepnakibani. Mifamda All Manipuri Muslim Mairapai bi Sangstha gi anisuba mapok common gi thorom asida Mairapai bi khudingmakna saruk yabiranaba Lup ki President Jubeda Begum na phongdokhi. Khanganjaba ma Singirbon Badminton Association Kasarna Badminton Masana Sibo Haurak liba naharol singda mapung phana tambi takpi bagi pantamda Kasar Jila gi Singirbon da leiriba Uma Community Hall da maming leiraba coach TH Homen Singh gi makhada tambi takpi ba hokre. Saruk yabiningba miyoi sing natraga angang singna mobile number 9101116287 natraga 6000076685 number asida pau phaubiraknaba Singirbon Badminton Association Kasar gi maigedagi khanganjari. Society for Meiteis Chamber of Commerce Assam gi mihut kangbu amana ngarang sagol senumita Manipur gi ningthau leisemba sana jawba unaduna society asigi maigedagi iningthau gi mafamda ikai khumnaba utkre. Khongchar asida society gi president Khetrimayum Umananda General Secretary Okram Lakhikanda Finance Secretary Motilal Singha Working President Bishwajit Sharma Assistant General Secretary Okram Ibomcha Sarukyaki. Nungairaba Pao Lakhipur gi Fulartul Chengya Lakai Dalaiba Maruti Suzuki Arena Car Showroom da lakliba Durga Puja ga mari leinana tha sigi offer thaba haujare
कार लेबिनिंग मियोय सिंगना शोरूम असिदा लेंसिनबिरक्तुना हौजिक थाजरिबा ऑफर सिंग असिगी खुदोंग चाबा लौबियु अदोमगी अमनबा कार अहनबा कार ओइना एक्सचेंज तौबगी खुदोंग चाबसु पिजरी ngasimak contact tobirau branch manager Dilip Singha contact number 8471840737 natraga 9435218331 da contact tobirau कवि लैतान थेम राम सिंह मेमोरियल ट्रस्ट थौबाल अमसुंग YK कॉलेज वांगजिंग न खुसमनरगा कवि लैतान थेम राम सिंह की 48 सुबा मपोक कुमोन YK कॉलेज हॉल दा ngarang pangthokre थोरमदुदा मणिपुरी साहित्य परिषद वांगजिंग की प्रेसिडेंट मोइरांग थेम राजेंद्र न चीफ गेस्ट YK कॉलेज की प्रिंसिपल डॉक्टर सोइबम गिरीना स्पेशल गेस्ट अमसुंग ट्रस्ट की प्रेसिडेंट डॉक्टर थौनाउजम खोमदोरना प्रेसाइड तौखी थौरमदुदा खा मणिपुर कक्चिंग की एसोसिएट प्रोफेसर टी कुंजेश्वरना कवि लैतान थेम राम सिंह की पुंसी अमसुंग थबक हाइबासिदा वांगांखी कविना इरंबा लाइरिक सिंह की बरमदा रिसर्च स्कॉलर युमनाम उत्तमबलाना मरिक चुमना संदोकना गांखी महागासी थौबाल चवाइमा हायर सेकेंडरी थौबाल गर्ल्स अमसुंग थौबाल कॉलेज न चिंबा कयासु लिंखतपदा सरुक यारमी अईबगी जाट ओनबा हाइबा नोबेल असिगा लोइना पुन्ना नोबेल मरी अमसुंग सैरिंगी लाइरिक अनि इरमी थोरमदुदा शरद सलाम सामोम रघुमनी डॉक्टर RK गुणचंद्र अमसुंग श्यामोन चिंबा अईबा कयासु सरुक याखी अरोइबदा मरुइबा पाव अमुखन्ना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नंगरांग निमितांगदा राष्ट्रपति भवन दगिना इंडिया गेट जोबगी लंबी असिबो कर्तव्य पथ हाना मिंगथोंदुना लंबी असि प्रधानमंत्री नंगरांग हांगदोखरे सेल्फ असेसमेंट फॉर्म सबमिट तौबगी मतंगदा सिलचर की MLA ना अकनबा वाई सिजनबबो आम आदमी पार्टी ना यानिंगदबा फोंगदोखरे ऑल मणिपुरी मुस्लिम मैरा पाइबी संस्था की अनिसुब मपोक कुमन थोरम लाकलिबा सेप्टेम्बर की 19 पहिलापुल कम्युनिटी हॉल दा पांगथोकलगनी अमसुंग कवि लैतान थेम राम सिंह की 48 सुब मपोक कुमन थोरम पांगथोखरे लखीपुर ऑनलाइन यूट्यूब चैनल की खोमजिनबा पाव संदोकचबा ngasi gi oinadi matang asida loijare।